Yada say yamo kwa baby Adom TV Badwam Jumedi eso. Yem fast danoma endpoint homeopathic clinic. Another romentini call Niku Kolebu. Protect our little lungs. Now chi mu nyina nkomo no no. Me enforce nkra no. Kakra odie ye. Kakra odie ye. Dan say force wo mu ne be wi eche de o how fofo ebebre wo mo. Ti yem protect nkra no lungs na ye pa. Ochina nso sabre no anu akan ho. Ye nche 5 minutes wonya kwan akọ muduma so. Ene ye dwoada ye de radio access wo man ye hu no ne 14th April. Si nyina ye te ase ne ye wo nkwa. So director ya mo hwehwe ampofo je picture no mama wa na du birthday na me de no ahyem ho. Ne ya ampofo je birthday. Ene den so ye mi kunu ketwa. Lambe tamaklu ne birthday. Ti Lambi happy birthday. Enkomo. Me wo C4C liver specialist for waha. Omo ambassador 1 Pokuya 101. Ajeneja tu adenso. Oni ebedi nkomo. Kwan be faso ni protect your liver. Obapa me mo achi efia mejo so na bibia boko de Nyankopon adom de nyame ase pa se doctors no munyina ho ye obia ho ye obia ho ye oda mentio enra na Nyankopon ma ho kwan a ye lanchi livotum okay ye lanchi livotum tino e free various media houses ema mo be kan ye ho e wo C4C liver specialist hospital kese na e wo adenta no intino na me fa kwan we so ada obi biase media for na e be cover enia ye do obi biase won mo se o mada age ba enia na me gidi se nkyerɛkyerɛ na e ko so no e ma mo hu se liver no e hunya pa se ye bebo ho ban yo me di nchiasoma Adom TV ahwefo nia anyone mo hwen e wo internet no so me di Pokuya 101 papa bi na me no ba be sua bibi kakra emi se unim de dada unim so a na de me de betu dwei wo de ahye okotodwem na wo de tutu anamo e wo wiasem efia empempi no won se ema anase nipa nkasa no udi age bia eya o doctors anase wankasa otimu se unya more vitamins bi na odi aka wo daily supplement daily aduane ho nti na ya normally no ye ma supplement bia daily no obefa ebi wa itimi kaso for vitamin C every day for one na dey amount type of vitamins vitamin B e was offer but ninia no once vitamin C need a daily basis but there are vitamins bia eno no ontimi mfa no every day biasa offer ni day bia e de oha no eden eba liver no so pa ebi ni vitamin A wo ho eboa nkaka yeni eboa won say udi 40 ekona na o lenses no wani lenses no anode na eba form anode na eba fam nti normally no uko hospital kwa pa ye show space na mi say mi shebi udi esi no waje ne fefefe nti no obi wo so on person obe space nti no koma ye man ndro ana so koma ye ni surgery eyi sa anode na aba fam no etimi tumukina na anode na pija anas obefa vitamin A vitamin A no enye doctor ene prescribe ma wo na what say vitamin A eboa boosti eye sight na wo no na ma obi a bebi a okoto vitamin no ma yen kire se ne ye no no ana ready unim kenkan so a na wabo modin ama obi a onim kenkan a kire mu ama because bibi a ye tro wo ho it's vitamin A amafo na me hu say afi amafo no pa because of your lenses now I weak in it amafo no na etima boa ama yeni na ye de ahode abem because bebre ka say omani be fra no anka omaso nsipo nti no omo abuse vitamin A no eno so akoya ade e de how kese eba liver no so pa it's a mesra mo we obi ota no vitamins eye onom vitamin B a vitamin A wo mu a but no vitamin A supplements nko a eya na wa ya ahweye na wa bisa nchirechire mu se na obefa no ebi wo ha ofa no once a week ebi wo ha ofa no every 3 days
oh but a bim abuse no enum ni dey bia and also the or how first class or how vitamins a draw dey or how beba liver no so pa no it's me pa mucho bebre na ma hye no so na ma ya hwe ye no mo vitamins e beboa ni padua na enkofo or how foforo ensamba na ebi na maka kire mu na mom no liverton edro bia C4C liver specialist hospital for akofa abedwa manso a eboa papa no protect u liver no any internal organs ni nia me say e protect liver no kwa and e protect liver no esamboa internal organs ni kwa pa internal organs na yen fa ye ni hu yen fa ya so krapo enter on ti apart from ultrasound and krapo no and you 100% sure say the ekoso na the detect no accurate the be ma say say inti no mesraw pa bomodian say obeba C4C liver specialist hospital aswe ho na waba be ye nhwehwemu ana say obefre ye di liverton abrom baby bia wo bia no C4C liver specialist hospital for amakofa liverton abedwa manso no omo ye deliveries into ofre ye numbers ya me de bebe tu dwa ye de bebro baby bia wo bia na mom no o takrade o takwa pristia Cape Coast mankesim agona odobe koforidua samankesi kumase adweso anabantama techi makentampo ye wo ho wa upper west ye wo ho boga upper east ye wo ho and after so every pharmaceutical shop and pharmaceutical institution bia wo Ghana he bia no C4C liver specialist for livotoni ebi wo ho me pa so ora pharmacy na ukope livotoni bia en kasi ope livotoni kasi ope C4C livotoni liver tonic okona okasa ope liver tonic there are so many liver tonics ewe dwaman so omoton ni also most of them so they foreign products it's okay okona say ope C4C liver tonic and as ope liver tonic livotoni bia e betima ma other alternative but kasa ope C4C na hwe say ya trust C4C ewo ho ana na hye ne so say homeopathic drug homeopathic drug and so ya tro ewo ho ana homeopathic drug no if you about 99% of them side effects in you it is say wo no mo edro bia na wo ye diabetic ebia na the pension edro so ebia wo edro bia and chronic diseases bia onu mo edro eno no wo betima num livoton asanka on say there are medications bi wa no mo na obenom heba na homeopathic ones na eya otwen ebi mo twen 1 hour ebi mo twen 30 minutes but C4C livoton no there onu mo edro krapo betima yede anoma account because side effect bi enim and I say homeopathic drug into ba cho baby bi owo bia bo modin aso be frɛ me C4C mama C4C obe frɛ me I was 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 00 40328 C4C liver tone and as liver tone na ubenya ewo ho nti bomodi ansa obefre yen me ankasa ofre krapo me so maxima fe bi na ya twetwe nkoma na afi so dia so pese oba ya so ye ho na obeye nhwehwemu bebi bia wo bia ebia na wo agona odoben ye wo opposite the Odobin government hospital wo Cape Coast so ye wo Green Hill opposite Addison Gardens Takrade so ye wo Fijai opposite May Sports and Adenta ye main branch na ewa Adenta SDA Junction kuma aseso ye wo edweso kwamo oho ene ye hospital so no wo na mom no wo pharmacy utondro over the counter medications kra na unni livotona na wabo modin afrɛ e wo 050 00 40 331 050 00 40 331 and that's 050 00 40 328 050 00 40 328 C4C liver tonic edro ya to the livoton the Lord's Pharmacy amwo India edi ho right na ama C4C pe say yemfa ndi dwuma e wo Ghana ene ye bibi mamu nia C4C liver specialist hospital for your treatment plans edi they say one street head
forever treated. Na shame so say we liver no eno ane onkwa. It's your liver, your life. Me di pokia 101 papebi. Eda say enti C4C liver specialist and I would say one mon canon to no bibiche wadwin a droba ku ofra wo mo betimi achechum say ehia sa okọ ayaresabia ho so a wokọ a eno so ye fine plus at the mount yen channel so ya abuse no waka kire so liver tone no bedo so pharmacy ahodo hwede atro C4C liver tone specialist what I say aha wo ye ne sade e beboy yen komra won komo ba ku bi pa wo ho ehia se utie bi na ye ka say C4C no utwa de onso bi age 1000 kwa no pay isu otwa kwasi ba na kwasi time du ho no de ase bi de ka banso a betwa draw be sa akoso ho star 281 hash star 281 hash option no A4 option 4 na Adom TV na obehu ho na utwa gum 10 series sa bo ho say machine ya found number when 1000 Ghana na dwo day now dey do Easter no yan komra me wo ba ku bi wo ho ye ba ye beto so